Sawa ni thegio studio ndia munyitaga ndiri guku kaunti-ini ya Narok na mehaririria magithurano no marathie wega guku tauni-ini ya Narok na kwa idari tuli horo-ini ya Masai Girls nio thukuru-ini wa Masai Girls na aikia kura aria merigirirwo gwaikia kura muthenya wa rucio githurano-ini kinini kia ward ya tauni ya Narok ni ngiri 29 na magana mana ma 52 na sikirio cia kura guku ni 54 na Kenya guku aikaria kaunti ya Narok ni merigirirwo goka gwaikia kura kuma thinacara cia rucini nginya thaa 11 na ni turona kwa hinda riri uria cameraman wakwa no amurike ni urona mehaririria indo ciothe ni bange ni urona uria maundu mothe mabangitwo ni undu wa kuhariria maundu ma rucio na ari othe marekithia githurano giki marija metereire nigetha makue nyamu ici nigetha mathii na mbere na gwika nigetha githurano gigakorwo gikiega muthenya wa rucio na maabitha ona aria marugamirire uhoro wa ugitiri ni turamona mari guku na ni turenda kunyitanira na uria urarugamira githurano giki uria niwe Kuria Bogua nigetha twire uria mebangite na githurano giki mahaririirie atia twire uria mubangite na uria mwihaririirie uhoro wa githurano giki muthenya wa rucio. Thank you. Haritwa ni Bogua Kuria na ni ndugamirire githurano guku Narok Town County Assembly Ward. Mehariria maya twinamo ni ati twina 100% preparation in place. Twina aikia akura 29 magana mana ma 52 na ituo iria igaikirio kura ni ituo 52. Tukajiriria gwikia kura thinacara rucio na tuhingia thaa 11. Ni twihariirie arugamiriria aria magakorwo o kituo presiding officers na deputy presiding officers na turani ni mehariirie na toria murona haha twina materials iria cigakorwo o kila kituo na tutie na kindu tutaina kio ya guteithia horo cio wa gwikia kura. Nitwaritie na nitunyitanirie na thirikari ni undu wa security na tukaraniria ni matuhete security ya kuigana kuria ituo-ini. Twina security o kituo ni gakona security ya kuigana na guku ni twakona security guku Tallying Center Masai Girls Secondary School. Na riu ni turona ni urikitie kwihariria andu aya maruma thaa cigana na maybe kwina mathina maria ukoretwo ukigerera kwa hinda riri. Hamatha kuma guku turenda kumariricio muthi by thaa 10 ni megukorwo moimite guku Tallying Center o mundu athie kituo giake na indo ciake materials ciothe na ni escortwo ni 2 officers of National Police Service aria maasainitwo asainitwo ni National Police Service yenyewe na mena means of transport koguo ni mekutwarwo o mundu o kituo ni kihetwo means of transport. Na reke tunyitanire na DCC wa county na wa Central niwe Bwana wa Ng'ombe atwire uria mabangite horo wa security na ni turenda kunyitanira nake kwa hinda riri. Kubwa tunataka kuongea nawe utuambie mambo ya usalama karibia hapa tu, utuambie mambo ya usalama iko aje katika hii Narok Central. Jina langu naitwa Kennedy Mwangome na ndiye Deputy County Commissioner wa Narok Central, na lile jambo ambalo tunataka kuashua voters wote na wakazi wote wa Narok Town ni kwamba tumeweza kuimarisha hali ya usalama. Tumeweza kupata hata maofisa zaidi wa kuja kutusaidia na mambo ya security. Kwa hivyo tunataka kuashua voters wote waje kupiga kura kulingana na vituo vyao vya kura vile walivyojiandikisha, wakiwa na uhakika kwamba usalama wao umeweza kuzingatiwa. Shukrani. Bibi, kuna wale tunasikia tu wanasema wanaweza wakuja kama wanataka kulinda kura wakiwa ati tunaita goons. Kuna vile nyinyi hiyo mkono wake kana kuna watu wa goons wanakuja ama mnawaambia wasijaribu? Kama nilivyosema, wale ambao wanatakikana katika tallying centers other than the candidates ambao watakuja pengine kuangalia na wale voters ambao watapiga kura na kuondoka, wale wengine ambao watabakia pale kama ni mambo ya kuprotect kura ni wale agents wa candidates peke yake. Hakuna mtu mwingine anafaa kuwa pale isipokuwa maofisa wa IBC na pia maofisa wa usalama. So kama kuna goons
hatutasema kwamba kuna goons kwa sababu hatujawaona, lakini lile jambo ambalo sisi tunataka kusitiza ni kwamba mtu akipiga kura aweze kutoka katika polling station na kuacha agents na IBC officials ambao wako katika kile kituo waendelee na kazi yao. Sawa, shukrani sana. Nĩ mwakĩiguĩra ũrĩa mĩbango ĩkĩrĩ gũkũ na ĩkĩgwa IBC ũrĩa marakĩria na ũkĩgwa DCC wa Narok ya gatagatĩ ũrĩa ugĩte na kuga gwakorwo na ũgitĩri wa kũigana na makoria aikari a kaunti ya Narok magĩtĩkĩra gũka gũikia kura hatarĩ na wagagu, na rĩu maũndũ no marathiĩ na mbere na no tũgũthiĩ tũkĩmenyithagia mwĩroreri witũ ũrĩa kũrathiĩ na mbere na kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Narok. Rĩĩtwa rĩakwa nĩ Wanyũike wa Mbũgua.